Over pa mi diri sa Binggahan sa Katmon. Pila nila ba? Ibigod siya. Oh, abi ko natuk. Hoy video, hello. Hey, what's up? Muna siya si Med. Hello. Ingon siya di ko niya pick up phone. Di ba tayo? Move on na ta, move on. Nag-stop over sa amin. So nami diri ho na dagat of course. Paloy. Gahuwat kami sa usa ka sakyanan. Nasa na sila? Tihunong siya kalit. May landslide. Labutan ng iyan, oy. Dito ko pagtanong mo eh. Wala siya. Dito baba yung kapwa vlogger namin. Babae, Si lalaki. Marian dito, guys. And housekeeping care of Margrette. Sa bukas, Marian. Uy, wasa ba si Marian? Oh, may Marian. Margrette pala, Margrette. So, sa, CR. cute. Cute, guys, cute. Wala lang ako masabi. Cute. Air condition. Magaling yung matunya sila pa mga ano. Okay, like this ko sila ba? Eh, di, magdadaan. Diri mga tog ang uban. Nagpalahi ko diri og single na mattress and naa sila taas silang Jonah og iyang husband. Diri nice dako ilang room and it's only 2,700 and maka-occupy na ang 6 kataw. 2,700 ra ang room day. Ay, 2.7 na ni? Nya unom na kataw. So, muna siya guys. Dagat Lakers. Rice. And then here. Wala pa siya na, kuha pa siya na yung tubig. Hindi ko na yung tubig na. Kapag ako sa siya na fish atin. Iyan! Couple shirt. And our sigang from last night. Layo ha. Made by Jane. Magkakaon na kita kanon. Oh, napay na eh. So let's eat guys. Already. Luto diri. 2:36. Mo pala among pag-lunch. Hindi pa lang lagay. Let's go! Uy, na-document ba ito sa mong vlog daw? Hello pa. Vlog. Maganda pa na gani. Nakaon di ay. Udam. Kasi kukuhan daw eh. Sige. Sponsor ni sa Coke. Yakan ka na try. Sponsor ni sa Coke na vlog. Asa ka pa dong medyo boy? Hi guys, going to the beach side or beach area. Valhalla Beach House. Valhalla contact number. Oo. Pilang usa? Tag 20. 20? Sige, uni balik ni.
Medyo boy guys, don't forget to subscribe. Thank you. Sumingaw kayo karon guys. If you can see ang shore perting mingaw. Kung kauban diri iro. Kita ta sa tong bilbil. Wala pod may nag-sunblock, klaro kayo. Diretso. Ano nga, wala, dili man kayo init. Ano, sad. Dag-ong gusto lang. Kung bilbil kita kayo. Ay, may signal diri guys. So, hindi ko ka-live unya sa Seahorse, but na siya 4G usahay pero dili ko ka-upload og photo. So, what more if mag-live ko. So, muna siya guys ang seashore sa if you stay at beach top here in Tabuelan. So if you can see, very long stretch of white sand. Yeah. And so I went to the water a while ago and layo ang iyang hunas. So if you want to free dive here, you need to go further pa jud para moabot ka sa laom-laom. So if you wish to come here, it's just I think a few kilometers from Durham and La Familia. So we were not able to stay there because it's fully booked. May gani gi-accommodate Manila, but it's just for tonight. Tomorrow we'll be going to Medellin and then we'll be going to Maya as well. And then kung asa may dalo ni Lord. So dagom kayo sa atbang ron, but still a bit sunny. So thank you Lord. Hindot kay langit guys. See you tomorrow, Lapu-Lapu City. Bye. Mamalit mi og butong. Napa ito nabilin tulo? Turay. Sagbay luwang na ba na, day? Pero naman kay juice. Oo. Oh. Gamay rag unod. Ah, Pero kanang mo sa okay na siya kanang. laban. Ang tulo la to koon. Guna dyan. Wait na na, 20. Dili na punas inyong punuan kuha, di gani. Ah, dihasod. Napa di daghan? Kung unya. Kung naay makuha unya. So, medyo boy una. Mura siya bukaila, medyo boy sa. Fresh buko juice. Yes. Yung pata ako makaya kong straw. Straight from the tree. Unsa? Nami kay refreshing. Tag 20 ra no? Sa syudad 25 ng baso no? 30 sa mo actually. Thank you. Ya, kay may Sana na po itong usa? May sagol naman to sa magic kuan, magic sugar. Dili ang ani ba? Oh. 30 ka. Oh, suroy. Mahal na. Asa na sa syudad niyo ha? Ako lapu-lapu ko. Chill ta. Magkakidi kay init. Muuwan tong Bantayan man dogi ako bag. Tagay tagbuko juice guys. Katong ilo diha may bantay. Oh. Kumpiyansa ka kuwatan mo to ilo. Small siya. Tamisa oy. Pero dagan siya bukuan. Tubig. Tamis. Nanay ginasya kay magko maging kuha. Wa pa maging init nila pamay. Init. Sa adlaw pa nga kanang napitas na. Hey guys,
guys, so naataron sa Tabuelan and we're staying at the beach top. So we occupied 2 rooms and we're trying out their waters now. Medyo lumuton diri sa unahan, but the shore is white sand and powdery. So I'll try to check kung sa underwater sa unahan. So let's go! Sa unahan. However, I think it's it's low tide, so mubaw ra kay ang tubig, and I think I need to go further pa to get a deeper part of the deeper part of the water. So we'll see. Medyo boy still there in the shore, nag-soul searching si Medyo Boy. So let's still go ahead and check what's underneath the waters of Tabuelan. So since it's still quarantine, gamay kayo tao diri, even if it's Saturday and the weather is not that perfect. It's sunny but a bit cloudy, so you can see there cloud formations. That part's already dark, so it's still 3 p.m. but it's a bit dark for some parts of Cebu. So we're actually here to celebrate because Maestrang Laagan is already going home to Basilan, and we want to give her an unforgettable experience. Well, yeah, it started with something bad, but it went okay early part of the day, but everything's good now. Silom kayo guys, silom kayo diri, as in I can only hear birds and some people talking. And the seashore is empty because some resorts are closed. But yeah, I think this is one of the reasons why I also decided to join them, because I wanted a me time and I wanted to de-stress from all the problems in the city, work issues, personal problems, but of course that's natural in life. However, let's enjoy what we have right now. Let's be in the moment. We're now in the middle of the ocean. We're in the middle of the ocean, enjoying the waters of Tabuelan. So I'm on board my pink nature hike outdoors floater, or the life buoy, and I'm also using the mask and the snorkel that I was reviewing, and also the fins, the whale fins that it came along with. So this is actually a set. If you want to know where I bought it, check out my other videos under, I think it's nature and travel na playlist. Also this one was from an online shop. And yeah, see you later guys.
So, ambot murag 5 na gururo no? More or less 5 na baga na kayong dagom and ang sunset auring na sunset. so we'll just hope na makabot mi sa sunrise which is ugma sa kadlawon. Adto na mag Medellin. Katong nindot na Daan, hopefully Lord, bawi mi ugma ha. So see you later guys. Kailangan namin mabalik kay murag mawanan na mi among mga gamit dito na pa sa shore. Bye Rene. Ay, dakop sin nanay daghan. Batuon man din ako. Depends ko. Thank you, Nay. So, pag-iyon sa nato ang taga ni Nanay. Kaya nang isda pa siya. So, stoplight sa tali, Rene. And, kusog na kayo ang pagdagan sa dagom. Mura na yung taga-balita o weather. Pwede na, Nay. Okay na? Thank you. Let's go, let's go. Busy pa si Chasing James. Pati ka na nagluluto yan. Sir, saan na sila? Ako man talaga nagluto, nag-assist lang man yun sila kung kunwari. Sino nagluto? Bisig edit si Rene. So, padung ta sa ilang rooftop. Nag-set up na sila dito kasi umulan. Ganin na. 20, di ako ang ibayad? Oo. Bukas pa ako magbayad. Bayad ako ha. Pwede na di yung tago diri ga live, pero sige na lang. Daghan ka share. Daghan man ka share. So, muna ilahang rooftop, guys. With the flowers and all. With the payong and all. Kakakit ano yun? Ayaw kaya itong share ba? Muna yung mga itsura sa mga giyaan o ginahan. Salamat sa tinula. O sa buwan. Ay, asa na itong buwan? Kana na lang, diyan na lang ko ma-video. Sir James? Apo. Thank you kayo sa buwad. Sponsor. And sa tinola. So yummy. Guys, dinner. It's dinner time. Tingkamot. Ikaw ha? Wala eh. Ano na sa waging sa